aliona ndio maana alisema kama hivyo construire voilà vibanda moja tu ya Moses na wewe Yesu. Voilà. C'est parce que Moïse était là. Exactement. Voilà. Moïse alienda mbinguni après kukufa. Mais la Bible dit Biblia inasema sasa kulikuwa confusion. Kwa kutoka kule kuzimu ndio akapanda sasa wakati amaliza mission ya kuzimu. Ndio akapanda kuzimu. Il faut quitter jugement. Kaka Beni, kwenye kulikuwa confusion. Ni kama Mungu alizika mwili ya Moïse. Akamuzika mubudongo si vile. Yes. Lakini Biblia inasema tena kama Musa, esprit ya Musa ilipanda mbinguni. Mungu alibeba mbinguni. Yeah, c'est pour cela que tu dis aussi que wakati yenye Yesu alikuwa kumulima Petro akasema kama atajenga vibanda vitatu, kimoja kia Musa, kingine kia Eli na kingine kia Yesu. C'est parce qu'il a vu Moïse, parce qu'il était là. Na wanasema kwa gisi swali waona ni wale ndio walienda na miili mbinguni. Voilà. Lakini Moses yeye alipanda mbinguni. Kwa hiyo pale kumbukumbu la Torati wanasema keno Mungu yeye peke alizika Moïse. Mais tunajua keno Eli alipanda na mwili. Enoch alipanda na mwili. Verset ya Biblia wala bien kabisa. Sasa pale tuko na question tu ya Moïse. Hakuna mtu hapa dunia alijua fashi Moïse alizikiwa. Les serviteurs de Dieu, hapa tuko na débat juu ya parole de Dieu, tunaongea juu ya Moïse. Gisi Mungu alimuzika Moïse wakati alikufa, et puis hakuna mtu mwenye anajua kwenye kaburi ya Moïse na kwaka. Et puis le même parole de Dieu nous dit que l'esprit de Moïse ilipanda mbinguni. Na njoo maana hapa tunaendelea kusoma, tunaona kama Petro alisema ke bajenge vibanda vitatu kia Moïse, kia Eli na kia Yesu parce que ils étaient là avec Jésus. Sasa débat yenyeiko mtusaidie, mtuambie juu hapa kuko ile confusion. Na ma référence biblique s'il vous plaît. Mtu explique koma mwili ilizikiwa ya Moïse ilikuwa ilizikiwa lakini esprit yake ilikuwa ilienda mbinguni. Alors tuko na bakaka hapa na Mado, tuko worship team. Tunaomba vraiment intervention zenu avec les versets bibliques. Mungu awabariki, tunawapenda sana. Ciao. Ciao ciao.